Pala Oklenya Sela mi dakpena mi abaleke mi gawode kakli mi dakpena natmo ikeva klomito FDA to ofe stakeholders ofe nyame jujurume egbe ha ma ofa menu bebe gawe be mia awode kakle health to mia fe la mesenya wa wole efia so nuike mia awo kwenye be amepepe to hede we ola fame na mi ke amepepe banto a yanye Dr. John Jude Ega yenya make medical doctor onyole whole teaching hospital ele afame ne make Miss Rejoice Delali buka yaha ele afame nami so yaha nye next ne make yaha le dowole whole teaching hospital mia adoje kuliwo ikemewa awonya mejujuru nami cho sickle cell nyena na ikele tadri na megedeo so magede oji de madam na obe wa adu agbentina mepenu kpola oplenya sela o miawezo yo so ma jego obe ladies first alo ncho gba okay so egbe ncho anyway Father's Day 18th so ma jego mechunchu oji so Dr. John wede kwa mana mon popo obe na do agbentina mepenu kpola oplenya sela o yo akpe be mi ava Agbe Nua na mi me do ndina amesia me yale nyegbesem india be indina okata nkeke amena nyuna okata okay akpe ke magede mi first lady ji first lady Agbe okay yeah mi do Agbe ndina vota nuto metopete kwa medesta le hele mi anko se fifi lai le avana se aji hele mi akpo ha mi hondi mi din ke ka pejo Agbe Nua na mi le to de enya opete ne babia si hele mi asikwa ne mi ovo mi adoida apena ni okay apena ha so mi pen pola kwen se la mi agede Agbe fenya mejujuruji ma atwecho lady aji first because land battle ma Agbe metuma def na ovide okay so no be sickle cell la no kanye sickle cell okay yeah sickle cell oyo ele Agbe mebe windudu dudu ido amedo chobe dudu ido amedo hambe eputo medo okay ta enye dolele iho honacho jila ogbo jila eto plino aha enye dolele sike oho echubo mete pede ke ocho ke okwo eko jiwe ta poidela eyanye sickle cell ne ma se konwe da fe po menu onyo na zigede ahwecho jila owegbo okay eto plino we okay ya okwo ya to anko eko na we okay to jijime okay all right so mava Dr. Jude G kwede a na mi be sickle cell eponu chombe nye dudu so nuka we he na sickle cell covena ta sickle cell maglo puebe epume mole ele evu me okay ta nuya kona sickle cell ve echuna eno ado etogbo tane tafa inchu plenyon odogo yeah ne devi le fodoame ta inchua atanko sickle cell na devia ado eno aro meva kata ta ne devia chichim le fodoame nu ya wona devia hwevu le fodoame fifia ne eho de kacho no gbo de kacho togbo achipli no ji devia evuya anola meni kata ko sickle cell anye ta menye donyo ho na le amewu ta ejijime onye do ho na echo miajila ogbo okay so efebe ndekeme lega hene venawu efima ikacho now okay so leke mi wona afide na jesi be ameyala dudu do aloputo medo le efudeni okay ta test adoli mi wona okay dodo kwado mi wona dodo kwado evu fe dodo kwaro okay that basically
dodokpo meva de o emi wona deka miona be cycling test deka miona be HB electrophoresis da nemi wo dodokpo ya o emechunu ava positive ado negative komi anya be nduni dole amele. Okay, so my agede Miss Rejoice G kwede kwa nelem kudo enaminya be you wanna dodokpo afi anya ke Jessica o mi dena nuka o mi dena Jessica afi anya be ameyala dudu dole Akpe zigede Jessica to akpola anye devie ma no chichi de dodo no ma na ekpo e obe hopa de ka ke na ekpo la me di pa de view do ma he ja be hopa ne ta yevo be delay developmental growth ta o me chie abele ke ameke he sickle cell win dudu mele nwo china esi ayila de te onwe la be na fe vu mesu na gbo de nyekpli we tonu tano wodo vide kola de ton ne oje chichi abe o hwa be peve alo edo kwa medo peve wala asi o pasi clover 4 etena anove cho de vime de vio pe jesi wema o pasi clover 4 tena edo chenyebe o pava alo penuchu ali anove edo chenye be no le chichi o hwa be pa denu chuviewela o metun chu adudo kabao jesi do mi pi pepe veve 5% kola pepe love ne echija alo o menu chizan ena be ebu kwio alo red blood cell o fofude tepe de kakwa veve se vanata esi ila akpobela ne nono mo me ijinwe de lope la mola veve se vana opona infection kaba ela bena nade jebene nye soja vile open la me ano dolele kucheche olela den windu du to mela kuhi no na numaun hata metun wana edoke ojebene wo de etepo ta na bena esi aikulela ono infection pota jesi dawe mi boide. Okay, so mi be Dr. Hart and Jesi no de cavedo so mi agede doctor ha le sickle cell pakpajia enaminya be enam eto ati Jesi de cavedo jinami so nuka wenye complications so abe nuka we enye nuyoke denafuna nenempa me ya kum ne sickle cell le Akbe ta ameya o nduni dole wui nduni do mechun gbegblaro nye stroke miakata minya stroke aro mi sena stroke ta new age na nye bedi le nduni do because be evu do nye ofe vua ya do yi afufu ta ma tanzon le vu kamenye de ta susua me ha evu hia ta na evu meten zozom le vu kamenye de me ten susua gbo ego ta susua fete pare wa vaku ko akpobe amama tan no efe tepetepo movement tepetepo aku de ta yenye stroke amedo ha ofen kuva china ela be evua meten supply meten ku agbo yimo ta ofen ku avachi amedo fa ayiku wa va dolela ava ayiku ome ela bena evu metan ayiku ame yimo ta wa jedo ayiku do anosi amedo ha wa hwa bile ofe tepetefo fa fo abi makumaku ela bena evu meten zozon tepe mayimo because afi abi na kuin ebe ndudu ple eya na tan ya bi agbo afi abi na kugake because le ofe dolele ya tan evu meten zona ta abi makumaku no na ofe tepe tepo
Oh, okay, so ne ma say nwi there if you be zigede la opek o wana na minya be ewo won ka blana ina tame de ehia be na me ma le domale ano nufafa dua aw menyo be wa no fafa mu aro ano nufafa dum sogbo abene hihia me fine ebe wa chonu onyo ne odokio ne ejohoho viare na vala me now because fafa menyo na o ni de kaya he na huape bablava na enye fafa da fafa menyo na o okay apeka magede Mrs Rejoice G Miss Rejoice okay so kwede kwa nuka tutu na nu ya afi ovana doma hi vevese da lunane inana be vevese avana what causes the pain a trigger pain okay. Yeah akpe zigede infection okay alo dolele kuchechewe ya ha tun hena vevese seve alo pepe vevese seve okay ne o menu chizan alo obu chizan la opela me okay ya voyo be dehydration okay etun hena vevese seve alo ne aya melesuo aya ke mi bona metun suyola ya ha atun he vevese seve la bena mi ape red blood cell alo evukuela ope do na nyebe no akọ aya ke hemi boy ko yi mi ape la me pete te pede si ade ta ne mesubola na vevese seve okay che ne weather hojo apa alo fa apa la na vevese seve ne hojola fi abe la fifi ajegbe alo weather alo chile wo na me ne avuvo hanlela enana ehukuola ome blana wow boti alo ano sluggish that was igbela ome tun le chachale ehukame la be pipe hose okay that was igbekola wa popude tepedeka kefia be tepe suso be de la megala ya pogota veve sesele vavage de kachenye strenuous activity okay ne wodo sesen alo di kovwen anabe azaunsen ne zaunsen sigbela ehukiola wa gbojo alo wa dasi lodo ko nke aya ko jebe no ko itefe susiola opete evole meta wa chifimi ke veve sese bata ya wenye nui do he hena pepe veve sese weve kline wo hu didi alo anemia ne wo didi okay so the if you be na maga konu chume ha ewone ya because if you be na make us for school yeah eglo so we na ma konu chume chede ga trigger na ya me de kumeti be manya enu kokomeza unsen gbogbo he wa wu body o okay me do mi kuna nu pa so ya ta me okay yo nko komato he vevese okay apekaka so pwede kwa modern nule ke wakoda ne neve dudu ido ya ekwe kemre ku touch the cavedo okay sickle cell what one day kakele Ghana fimi le fifi laila mi metun le da mi medo fi ma hadel okay do ma hin echomegbela avava ava liayin he akpedemian nuka ta Ghana to metal le da mi dire ma se me koko enu me le mi asi o okay facility ke he waza akowela okay melo ede vava yi kake otasi o we pwede ko otasi le Greater Accra Regional Hospital alo reach kake fifi omega lewo tane be ya we la ke jibe na yi adama country bubu beta du ko me ava we eta nuke he mi awo ko enyebe mi akpo mi afete mi check alo mi do mi adoko epo be mi ma hwe
kakene le nwe hohola ke mi adawe da tikeji we wanna always zamia. Okay, so me nimele fude na ogeza ya ogake na binya dongo le ofe nufu me be like jila ogbo chuna. So leka wa fi ne jila me vakata ohwe la febe de via hoge ke dodo de le yemi akohlo nu jila onu bi no desron la oma awode ka maybe ejeba me de Canada me bubalu dodo de le sigba. Agbe mi glona isia ibe nebe ya desron la ejebe na va ododo po mi pli amekehe mi be mi ade mi anonola mi ava do mi adokwe po ne mi po ebe me jebe yo wa na yin la ke amekehe do mi da alo church ke ala mekehe le suron de na mi he do mi de koja ke ya konu na obo mi ave result bele ne mi desron la monu popo lebe mi aji evikehe windudu anon ka do edogo gakela decision be yo wa yiji alo yo wa kan amelesi adawa dia mebubuda ele ya ntogba meleke matwa azida ojio Oh, okay. So ke ayi akpa majina mi be leke mi agade akpa vekoya be bona magede dogji abe mele pressure na wa okay Dr. John leke so kude we do doya nwa metima bia be moka wen to vuvu na eke Miss Rejoice Glode wagade to ta abe alo gble nei miten dani crowd ta moya mi atoji akode totally ya mele Ghana hareko kake le Ghana mi aglobe de mi manage ni aro de mi penadon abele wata no agbe tepe o man ovem kaba ye komite ona le Ghana ta mi nana o mi nana achika da abe folic acid ado play multivitamins ne wa nuchi ni agbere kawa nuchi at least piota sachet on meton ado awu nene makra and then wa dunu nwe mwaga no fafipo mwaga no fafipo ta ni a omi wona akokpedo ne tepe o man over ma romano dolem kaba okay so ma agava gbo ekpe deko nu ka omi awa akọ hemona ne nebe dudu doya ta ndi doya be mi a hemone abele megblevai de mi hone cho eto ple ado enogbo ta afia mona destroy ebe wa o testo agbobe nduni do le ohun aromelo ohun afi wa destroy because ne mi we alloy ne amaya o le ohun destroy ko ano jimi ano vio jim nduni do ano onchi ake ne amaya o le ohun ogbeson dede ko de vio ma va ike nduni do ano onchi ta mi a hemona nduni do fe eji le mi ape ntome. Okay, so magede Miss Rejoice G kweda kwa zigede ono gbogbobe ne ame ya ole doya lela no ho peblave alo peblave vo atonko yekola etebe no tro megbe nyatebe nyanya ma alo na zabubu ya ape meleme nele me va ila ke fifia megalemo ela bena nous sommes les ji research o le ji ta atike over atike nyu ade wo ya be hydroxyurea eva le pepe de mi afe windudu ton alegbegbe ta nenya allergy kola ano fine o la ma se ta nu ma mi no se va ibe ne nya ho peblave alo peblave wa tonko akula medekumelemo okay elemo minya nya fe dono o edo ho pebla ton pebla enyi ne ikolebu ole o fa kojo le la meseme ne powe ma pobe
ndeke lowo ole la meseme la bena ola tikeji ole ode senu ole koji vale dodonu doctor lo po ta ya melemo zigede amedo ave mi no de no gbogbo ne amaho no tangbo fe blaton voaton la ke fia ba chi agbe me ti ma senya ma me tu du plenya fe nkola plenya sela o ha wa se me kokko tututu yeah dokola be gbanto he bia assumption yeah assumption yeah mi me kwele how do I say it? Assumption, melemo. Ne jova ila fifiela nkubu wiva research oleji yesiayi mile nu osron le enu o meku pobele nu kawe apede mianu agbe wa didi ta ne jova ila mega le fifio efe ka me mianu mokpo na be wa webe wa no dale fia ha ba ma ahaya completely me because say me le fia la ele du kodo me so efe ka me mi o se mianu la kaka lo maybe tama me 100 years alo efe ka me yeah ma va dog bo ma globe asa na la mi ten fede ke yoge be nemi ma doing mi atanda nduni do completely ta gake mi hope be ne mi ape leaders who mi anko semla ne wa ko do de tefe ne mi atanko treatment ma over Ghana. Okay. All right. He no nu folk be to ati be hydroxyurea. So me ko atan container me. Okay. Ta hydroxyurea enye atika de ke yevu owo do dami. Ta ekpena de ameya wo nduni dolo nwi. Ekpena do nwa legbegbe. Ta nu ye wo na enye be mi afa vuin mi afa futo me evua won mi afa nchila wona vuale ta futo me fima koin nduni dole eta ba mado yo ne be futo me do ta treatment ya le yevu gbo kona dana nduni do do dena ni ale fuato me no evuawo mi o denida akonyu etodi ake since ya medomi agbo hare ko o do hydroxyurea doda ta hydroxyurea na fuato me ava wovua ne evua maga no bablam abele o blana le ameya o nduni dole onwe mega ava blana nenema etenzona to evuka menyuede ta doma hydroxyurea wona ima. Okay. So babia boy de kwa na minya leke wona do so leke okpena de ameike he le dudu do le good tane amede nduni do le nwi hydroxyurea ne leji anoji da mebe wa waje gome kwa to eji no geda ta akpedon because futo meige ava wo evua ne watano zozom levu kamenyu de maga no bablamo ta o fete fo maga va no uvem abe lo no uvem chan ekemo no hydroxyurea gio. Okay, so like wa amia chike ai anye gbese agbe pa chike mimi kaka vasedesi me wakpo undodo na nemfe achike ave machines ogo ava to come here ta amedo mi ne gbese agbe amedo ha wa mi egba echomo amiu the following day wagami ta de vavagene vai mi akpo alekenele leke o fe tefo no vem aro leke kono koji demi kaba ta mi akpo no ma okata afia decide be mi akọ dadeji ble ne mi ko dadeji achika pepeme lesi
ta let me call that there pepe ademe ye still me ten do wom nye de me ten increase na achika pepe me until me ko be ever pepe me den wo tepe mo ga ovem kaba na ne mo. Okay. So babia kwede kwenye be na medele achike ya jia eleji noge efe gbogbo a alo leke wa wo afi anoji leke oje benete achika mimi ta achika jinoge fe gbogbo agbobe e pa agbe mo katan ela be abele megble ne achika na fu atome banana evua change na fia mega va bla now eten zona levu kamenyede ta na toin fifia ofutoma no evugbegla producing wa no bablam levu kame ta uno na jida. Okay, leka wa fi matrova Miss Rejoice ji vana dog pressure vide majova gbo so that pressure the dog kan ji vide pede a leke awa fi alen kuda make la chicken manu amedo no kwa chicken na kaka anya ko de pilote ko tara fi do vite David me awa be le mi ko ha che da si cover dangbe so leke wa fi walen kude ame ombe wa mi achika de dodo akpe ta afi mi ada mi ape ame ode hydroxyurea agila. Okay. Mi kwanu now extensively mi kwanu now wa segome anya susu keta ola tikie emi. Okay. Ta onya bela ele pepede yongbe ta yanto le wo de sejigbe ne menya tike mi la oche ele mi gbe la bena gome sesele bava gbe ape ado le consulting room me. Okay. Yejila mi nana ova ona test. Okay. Alo dodokpo tanu dodokpo la mi kwa eme apadabo epe bude eijia nu yo jebene didi chede edidia ta esi ayi nonya gbo koji kola mi nwo dodokpo nawe dadi nonya vadoko oyi lab akove tane melatike mi ola nemi ho result la alo dodokpo metonu la mi adeje sibe melatike mi tane ku hide le han la do mahi metun le mi o alo ne mi na de le wala ade agblo to nu me kukume. Okay, achike ya nu glepe kawe elem ne mi ano jajara do be mi afonyata. Okay. Atike le si ade hemi minale hihe me godola epe akpa veliale alo side effects. Okay. Alo adverse effects le para crache side effects le Okay. The hydroxyurea che side effects le Okay. akemenya me de siade ya I have side effects ota. Okay. Side effect de wenye be nele mila wasinu atu anwo yibo alo anyo edoche etru ano ocho edoche ope dava ona blefi alo anyo kake ne ole jika kakula body ento alo unti la ntola eva manet kwa ndesi adaga gugo adodo. Okay. Hydroxyurea hala mi gblebe doctor gblebe onoji for life alo tegbe bare sime mawayowe gakele nyonu ome nenye nyonu he edestron ele ready be ya for fula over konami kemi deweleji. Okay. Kene o for fuvo heji vivo nano vola kemi gboda odeji dale yeyi ma mepetela mi ga ponawe anododo po na akpobo ope bude eletepa kenu ke ehia be mi aola mi awo kemi asron che alonu chuo hala ne achobe no yodofu mi tona atike kenu dofu vola oga yinaji. Okay. Nu itami wesi gbenyebe aten agblenu le bebe vie hele enove domehun. Ata medibe wajibi he devia mava tepedo mava no pepe. Okay, so abe obe stigma ne amono nufo be wa me adudi dole leke o manage na yi kena ponya ata na mi ha. Okay. Atanu kemi atu anwo atasi asifa fiame amekemi ndudu le alo ne devio yi school
oto medbe wa tedon no le fefe di obe mega tede mi anwu ejebe mi afenu fi alawe mi afonu na mi afenu fi alawe eji be wa pogbo be no le school a no ma me le ji yo ke mi afe do peche do na me lawe o maga no gbogbolo be windudu la me ya un tamato an wodo ena olie bla nuit alo pona depression ta ne mi apete mi pasi hewo havilon lola wa no la meseme ejijo anu amedese ademe. Okay, dog, open your mamla 20 seconds. Go, me ako egbe to koko se defia. Ta ma globe nduni doing. Menye do onya atan hole have you bone eterenwu. Ta mi jujo amoyoyo be nduni dolo ake mi anlo mi akpedon ne mwaga po dokyo be yo nye dolele to aro yo mele ame beto me. Okay. Apeka ka mi aven pola play nyansela mi ponu play Dr. Jude Ega nenema ke Miss Rejoice Delali Brooks ele ukata ole do ole ho teaching hospital afia mi akọ egbepe la mesenya okokoselu nema ulo ko strike egbo ma ga ba yijina mi so mi anu mokpo nawe so neme cholezi ajia enam gaglo avanwani eyewa ho energy commission towe yike ode energy challenge de to me yike wa ba fo muchum na mi akodo mechuchu puide atrobo Agbe Nua Gake